online TV channel and the manduna shan kwas nyamal ya nongwa ina gwasamani. Take care why need to go liang na mene full update. Bane tindiala kona lat Corodian, Ray Duaran kona de kona shal ken wari, a winnie, Ray Duaradan and La Sudan, Ray Duar roll boon, bana tin kona lat Corodian, Kajan Laram, Banakalinkel. To con kalera to one de con kaling, lerity very important to go de con Jordan de con tuptin, no. Kalerity tini Lera nyaman gorba both in bako right ke dung sheng bana kula wo nyam katin ko kiano kon de kon kali no no ne diala kon lian ka right no gwas me ka nor online TV channel ane biya kamal ane teskal watch we ka ya ka do dan li in la len ka gwas me ni ani tell de ka ya ko suppose ya ka ya boza an wale de kon ngajen go chichang ke ro de ger alo chichang cha chang ka well ka pai badda kron kin dangaro widi jan dangaro widi diet abderen yaman goro no balar kon ta dan dong sha raini sha ganje ka social media ki ka Facebook na dong sha jeling te ka ran mi sha ling ka kwile jen kor denjang ala kor DJ mi mo musician mi led long ko den werde ka wonyam ram kel machine to wan che ka pit and kor denjang ki sha led long ko den werde kan wo gwa dan tina tinan wala ko ngoda balade take Ramos ki ka rwande shaling ko DJ no take mi to kaje no re we kajuba dio je longo no ne tin wan she ka shop ki chika guy ka raja dana shalat ka social media raj me kan verify a family ki ne kontila close friend ka ko DJ ki ko denja ko DJ a fanan midi me ngaike si kon dia la ngaje no ko kor gwas me ber jan take joy chi me ngai kone no point shop pol no ko gor kon dia lo de point dere pol ne dia la kon tin la mes ne ko DJ kene family chilo jen jat kata dan en chama su cha lat ke je ka social media namo shocking along kamana na shala no ko DJ jane shi yede che jen ko den jang murai kone ja teka tere wiki juba ngode re duel wal of course take a critical condition ke te point take a juela talk adundo ngode ja teka ngai kon ko DJ no jane fighter rami bumbum bume long shi rami mo donc they gave up at this time nyok ngai kon dia la banno ko kor gon ber ci joye dan teka je larik rokni teka je ngai kon dia le alo man gore long go no dong de kon dia luak kata dan de dul wala der je war ke je ko dong de ne te ngwan de kan chu tung ne je no lat kan no ilong ne kamal ko DJ she gor ka Facebook de en go en kan liu anything no ne dia la kontin ci bos ko lat kan no ilong ne kamal de jogo no ko de jang ja teka telemi ci to ka je na madara wo kan dia la kontin lin ka roi no gwas mene ko DJ ja teka very Peter nyok no ana me aler me gwa me de ko indi aldi yen ngai gor ka lok dun ko de yen lok dun badi yen top shire man le ina le ne won ko loken ko de jang ke ko DJ ka ta dana tere dwel wal ka je adi yen money adi yen gor no de yen pass ana me da je ler nyam ko de yen le ngene men ko de jang ja dwel wal point de pola but jare dwel wal right ko ne ngode liep ko ni gwas dana dong de o dwel wal ka je shire ngai ko no yo shikarong ke yo dak ko dong the condition kere ga dan take je de jo to grade wal of course le ne tung wan long antama ko ba tin content gorke tin ka kwimide kolka de ka tukan dial le natin ne dial ko ken content dong kana link no dong bu pair bi Facebook bi unen cha post ki bi je ka social media ne ko ken wo cha la no ko di je te kare be dil ngaje no korte ka je pan do telemilare ka je me de lar no che jen ya wi mon ka konkel ngode ter kor la ter ne shang runi tungwan no ku kono gorno de tigde de jekan ngot kan shang mo kan ben so na me de lar nyam de ko ye ler de dien dan de kon lien gwase me de ko rai ke kwi gar ne kon la gan weren kontin chi we ke Europe de kon ga gan wer chi we Europe gan wer to yala de wo te ka gat kel radian mishiro da ngap re wichin gune mi ke Europe jen chala do sharoda ngap ka sharoda nek jen wa do bedana nek rode en garam ko Europe tonga mi wa jen poinde wa chaje tor long enetin kon la shia mane ka Africa wa yad je telephone ke tege jene shangano jen jangane yo aka jana dong tele jalat
ke dong tele dor mi chene jing mudara kam ke wa men je char karwade ne tin kona lad jen o jen jene shangwan ka tor dana tor ke jen ngun yo ka tel yo to ngune jen do dana chalat ke je wa ka kuje mo mi shi loide che ngwan ka ta dana en shel je ke jen go ngun yo what you go ana betek da bajabat na mo mi chore shula ci gamandan en shaling wada mene ci ganwer na mo charo da shu nak na me dar gwan en wode yen ling ami ci kana money of course ne tun wan ci kana approve no dong de raro da nak ka do badan en dong shaling ka jagwas me no na ka rode ko shi itla charge shu le family de jogo no na re wiki Europe take a situation tun wan ti ten point le na point yen jeg dien beje anyok bo me dong shi telelan mi ci jeg so dara ngwang bo no tel mdere kamra situation beje chet ka Africa ngor dere jal dere boot ka bo tel rek batonga mi te ga tong wan long to chet kana niyo budol bi jur gora lat china nyu lora bang cha man ni shai ne bang so mi chi jira mi mo me de la da luang tel gwam me dere survive ke je ka tel shi mor ba te dere luang bo dere ka luang so cha jo me cha je nguna no shi gan wer na mo re week Europe charo da nak ke tiel ko jeni tor ke je shia mane ka fukan go yaje telephone no mo ne ke yo ka tele je yo ti je so na me de tin na mo of course charge disapprove and it kon la shia mane ka ta na she je ke je shia mane na mo she jen gor ka jen o de lot ka mandana ne ga la tok de jangach but je joy ko chala no jen choro da ngap and do badana ko ro la ngap ke je jen sha chu leng je kan it mo kula la ne je shi jen point la ra mon so jo me dere we ke ler dien dong di update gwas men gora de nyok muto buje che kemen chalari no gor kon bana fuliru for bana jeling bana jom tot bana jeling ka kwiro Ethiopia rol Ethiopia ka Gambela che toga no ke jen gwarun wanga me chala de no te ka bon mishanak ka te ka dol no war misha moy ka bot mo che tok kon ngai ka kor nin dangro ten paiwa chane ti shop ka jok cha kanak right wichin winemi do badanen ray rol buñ mal mu quoi do badare rol buñ man chire ko mocha toga je ray wika Gambela karwade chanero shakane che me ko na ngach ala ne to ka dol nuare ki ngane nuare ne ka ber na mo wa ka je ko danen chale jab chwa kel enyo ko kore ray wich kan ngwan yel e kem tere rol buñ ba te ka Gambela ngwan yel kam te tar pamen ngwan yel mo chala do cha shing no ya nek tin ka cha wut ke cha mu ka bot chi kon ling mi shikana mo na ko konin te chi cha ngaje no ka jiwo kam ba shikana chikan ko mo ka bot gwa de shikana buk tin ka bom chi kon mo chana jali na meni ketilat ko de role Ethiopia ka Gambela ke jerun wanga me ka jom shalat chala do nene ci ber shikan dol bungi ci kan nak shire me pai kan boy nak ko nin ten pai wo bonye jana we basni we kot we win mishal ke ma jangzun ajen chwa shu ka chong no ka chwa ye de chwa badan gwa da monta me ka bun dangro an gan wer mandan en chan men chala do yamu ka bot kan politel kan ga jik kwir bat chala do cha mo ka bot ci me ngai ko na pan bane ja te ka dol no dangro ti jen ki tang dio je be kan ka Gambela mo kan ka Gambela mo jel kan ka dor shal ke abobo no actually abol mo te kamitan kene Gambela so jel kan ke motor ngai kono motor chale jal ko kene kon la te ka gwadana la ala checkpoint ni la tene kan idin kon tin la ber ka la ten wana mo wa binyen cha motor en cha de kap chong lo de kan wa chu kan shu ngoj belga ka bane longa no no ngum shungen ka ja ki ngum ben ka ngai yana pinte ka ngum jel na ka ja mitele kume menang yesia de jal so na medera jokel de yeneling ka ta dan len ngwana rudin ke ke Gambela ngode take in security achang ba je gang bane kume ne ko lan wer sha rodin luang ka magang ka rudin kon wer la kala te dor de yo shikene bin nyok mu gur kene dara medera gwan ode yeneling ka ta dan de Gambela rode ke je gor jen ode na David ender shunka ko tere mu de to karan so de yen jo me yeneling kwana ben ka lera bana lingwa same ray role sa Sudan bu kontin kon lat Carodian bana kalin Kenya am chana mandana to kre wiki Uganda channeling dini Uganda dio jengai kon korin kene ji sa Sudan bana jo jek tema ka kor ko mi kon me chana jeling chana jo me chana jeling chala do nene cha dini Uganda tishop ka welbaro sha kanak ka Somalia dini Uganda kene dini Somalia chala do kene jen kan te win mishale barire we jamo we Somalia but tene it la rebel ticketing ne it rebel to don shalga ke al-Shabaab ken ke Somalia ni
ala berire tiga kene Mogadishu jen capital city dung Mogadishu sorry Mogadishu jen capital city dung Somalia chere mangai kona kene de ti ne de kona ya nak wa Somalia ne kene ne de kona Ugandan people defense force ngai kona ji Uganda la kan wen where nakana no ko shuren mat ke Somalia ne kel wa shi kanu yin ka dor ke ne de kona shal kal shabab alaw kene kan wuji chal ke barire metie ke Mogadishu and when mo wa sha ne ken cha kanak cha kan ne de shukwel baro ne de tinitin content la de ni Uganda kene de ni Somalia waken panken awa jeke ne to kontila Africa Union chen ngai kon no Africa Union atikan ga tit ka tungwan ko la kana da jako gor kano bi situation ba de overcome bane de shal ka tiji Uganda la dien ke liu la jor kane ke ko bi kana bi kan ka kula so na me dar gwan wodi yana ngai kamana to ka kanit kontin la ji Africa Union UPDF no ka kor joga me pai wo bane sha kan ne de ko bakel no joga pai wo ne dang bakel ya ne ka ke al shabab antama ne bakel kana ne ti shop ka wel baro so jojen wo shaka ne de ni ti shop jan dang ra wi de jokre wishin gini mi naka ke ka Somalia kana ka al shabab wa ku wa shaka ju ken dial ka shaka ya ka dor charo mo cha jalat netin content ke media ni barire ti ka kana Mogadishu ka gwas mo te netin content shal ka al shabab rebel tigetin so ti ko mo cha da ladi nono muku kon ben gwasa me kuma Uganda chit kamanda na ngai kone but take a report mishano mu goro no ben yoka yekel gwata mene kuma Uganda shala de gone ne shiken da mit chop ka yo ti shop ka 12 trillion US dollar 12 trillion chiga jen ka billion dia oje 12 trillion wa shiken jek and da mo me jeka pinyo wa jekana kia gole sha jekana ka mun South Sudan da mi chike nung yo to wana long no wa jekana ka mun South Sudan en chwal ke e kajo keji jena we South Sudan te mun South Sudan ngai kone me panga je me pai unin da pai chana ngaje no shi kuma Uganda chicken de ne SSPDF chicken ka joy ka chicken de ne SSPDF Muk lar kone totally ne kone ken ganak de kon jigono chicken shop ka more than 12 people chicken ganak ke de ni South Sudan no ka kwimon ka je keji manana tike min role ke tike damne so ka kwije mo ne titi lat ken no ne akene mun ka je keji mala munji kotore akene munda ka kwije mo tine ga chonko bine ne tikon la South Sudanese bine ka joiten so right now na me a big news ka ko chicken gold ka copper ka lead ka marble kene tuko kene te pinyin winemi wona kayan ori wachi kene jeka no gwada mo te ka kwa kimin rolten koni kotkumu akan kilodian teza long soko kuje mo akan chicken bi gefa akan mun mundian janda lat kene tam right corner min yo kon update den yo kon kelien ala gan Museveni gad Uganda yuwere kaguta Museveni kwar Uganda gadaman shalke mahozi jen shawore wiki juba no amen chawore wiki juba winemi wa gen tiga jekene kirme yadi ke tiga jeken gudu shalka me bolmel no ngai kon no to quoted they call no what the reason of his visit they call and teach do bedian muko goro jen obore wiki juba je kejan gwasame manakan na the nakan native kondila South Sudanese on South Sudanese in corner naka by the way they call no native naka kede right but who can tell a civilian who can get tortured kakajo keji jermengai kono no more than 33,000 people chaga displaced kakajo keji ki Equatoria alone so more than one time ji Equatoria take re committee long ko can kono cha displaced chajo ke kamne ki chitel mit mi cham kene tam right corner cham kene kai ki twali den konte la gorgano de cham so chikete condition medi ka ki ko chikum Uganda chaga displaced ka ki deb ko manana tere ka kaje keji so chana mi right gwaseme ngu me be gat Museveni ke jehre wech ke juba ke jamo ngu be yone be binje ke kume dung South Sudan kume kirme yadi gwan no ne kin SSPD ya woken UPD ya woken kamana ken SSPD ya tong ka kaje keji yelare lo de gwaseme ni neti kontila de ni SSPD ya right konen tinte ka kaje keji tandien te jang te geten tandien no te de ni ji Equatoria tegatin so ji Equatoria shikan kirm yadi shikan linkajan time to content we can no ken mundian chaja kwa
so ko kwija mo begat Yoweri Museveni ni mahozi were wiki juba ko bega ra kene kil ma yadi kamana be kene lel ka do badan de ni ten winemi de ka woy ka je ko shiken munan cha nang Uganda chicken de le reclaim ko ntama mun cha nang di Uganda by the way chicken na kan di Uganda ko jen take a liet so ko jen take a minerally take a kwakri je tin ko ne kut ko mun so kan shiken riang mudi kan je so ngai kon daran te ka ji Uganda so tela do me de kan let go ka jodan in kono je which gad Museveni jen go ke diele ci kana lat men ci gwana lat kene wude shalka me kirmi yadit ke bol mel wi ken no big kana be nyoko me ku kana implement no kene o te ka ran mishala de no sha de ni UPDF sha ka joj jang ala jang nin kon tila SSPDF shika wona ka mun Uganda shikan ka wanga me tech no mo e ka techen kone sha wang ka ji Uganda joy kan ne tin kon tila SSPDF ji Uganda chiga ne ko na South Sudanese joy kene to konti tela ji Uganda mone na men der gwa no de kon take a shop do item mana dian gwa me kajan gat Museveni me shore wi ka juba mo alaken were wichin winemi ko gorga jeno dong de ta dan and dong de malu ke jabo de kana olat ko tama la ji Uganda bashiga take a pressure chiremen chalinga no jane ken neka Somalia jane ken tin kontere wi ka juba bagwa ma tegare ko of course dio jete jom shalinga no panate kare mi chitu kwa kunmi dong shalinga na me ano take wood UPDF mishanek did SSPDF dio je tungwanu cheka chirwal midilung ya to social media ki lat ke jeno take Ugandan mishanek re wiki juba ka gwadan and to kre matini wajene giada ki gwadan to dictate la de ni Tiger Division Kennedy ni UPDF chairman la kona lingnu no deni Uganda kene deni SSPD abala ji Tiger Division wa chicken deni Uganda chicken no re wiki juba ko gor ka jen o deni ten kon la deni Tiger Division de ka were wiki juba de deni UPDF de kan wo re wiki juba lo kan de kon de ka giada of course charge no ga deni SSPDF chere mangai kona so right now titel yang tetin chinare ling wa ka do be lat ke me gor ga jen o de bol me de ja kam ko me kan ka bom ka ta dan bi jekka je so na me de yente ka ngany murong katin kon la rodian re wike juba ko bi konti reality bukon ka ling all the time chana mero igwada do diana me kata dana dong de Dr. Riek Machar de jelun ke jete ka jom inshallah ala kume dung kirma yadi chaje gano men chikana lat washi ken Dr. Riek Machar chikana gwang ke kai wa chaje gano men chala do Dr. Riek Machar te ke dur jen mungur ke jere te jena wana mene tara kai ke le tele mi shwale dur mi chaje ke je ajena wa free of charges alomen lep kan tamo da barar re duel nana chaje yentin chire mangai kone Dr. Riek Machar tele le dur ketin kone chudien la we ke jeno der barar ne ka gwase dan but problem janene ala kir guru jeno de kuma der lo kurnyo goro jeno de ne te konte la jas pela yo de ke de ken Dr. Riek Machar de kana kamrar ka bom gwada dana teten de ko dere shuto jen ta dana lip kene mrak konen tel mu de dien mi lip kan wi kan on tam Machar ko ngaje no shi Dr. Riek Machar chala ram free tele jele der ka te konte sha go en ka je wi kan no ba Dr. Riek Machar ba de kamrar ka bom de ni SPLA ayo no kan me cha guje no cha de to ko kuma SPLA ayo kan shine goro no bine South Sudan bine lo ko jen mi lip kan ja Africa Union and go ja Africa Union joge kir alun Dr. Riek Machar but kir she take deal mi shame ke kum Uganda mi ja ko bo bom long ko dere Dr. Riek Machar dere jalun akan kir akan Museveni kana ja ko larjen ko kir kwa ja control Museveni so chang no ga je chumala lar no mal kana daktel mi ci je kamal alajen she deal je lat ke Museveni gwejan mu welar no lo inge je kakan Museveni je kona agree so ngodeba telet do mi ba Dr. Riek Machar ba lo inge je jen menen jena tam ka ngai jen which one jen ko mu we je ka point in right now right corner they are losing trust ka kir lo chicken kiri kan ngadan tam kir is trusting UPDF more than SSPDF right corner ngadani de ni Uganda lung den de nyin kon la de ni shemane na me amile haro da intama turo ala me teten re wiki jubam right corner so lon Dr. Riek Machar je tiaka long ko intama be nyu de gwano kir mu ngano woke je tama de controller no che ji ko tero che lose already
she vote she lose already kajo keje me mgu ikona me shananga Uganda me Mr. Kel mitikir me yadi che jalat ka kuyone be power be je lose and kill ko tame ji ne ri shalka ti ji Equatoria ka je rodien dio jale yen masin ken yen ka link online dio je take a message mi gonde nyaa ye kel gwat me michigana lat no ne ke konti activists lat ken no ne yene de konti la ji Equatoria ngu burien kir me yadit ka jama ke ngu gurien Dr. Yang Machar ka jama ngu mi sia goro biati ke movement biati ke pade dun me la dundun ko ba ne kun ba ke ya ke ba ke nek ajane Dr. Machar sere ke kir me yadi ko ken jibon ka makel mo ikene o te Dr. Machar te ko bona spelim ken kir me yadi ken Dr. Machar ke ro mo ke pade de redian ajan pade the same pade te ka tenana so an ko le me mutup ke netin konan te ke bon ka ji kene konti la ji Equatoria kene man latke kuma kir me yadi de kene chanchi Dr. Machar bache le ne bararba mo da basha kon be recognized that's what they are saying ko cha te kene ken te wante kwa betray ki could not betray mi yen ketema 90% rai wika so da ne the content could defect ne de kono ko kuma SPLAIG tin ko kuma kir me yadi ke ji Equatoria kene ji Equatoria de ko la rodi de ko la 8% ke 9% ke ji Equatoria ka go right all the movement reality can la right you kala spokesperson ma kan lak tungwan longo right which ka South Sudan you know a local ngai kan tin kona lat karodian but kan kwale use on a kir men o media ne kala writer kan lat ka tungwan kala active on mission guyen in mun ya kan randien take jo pa la ra the many and go take Central Equatoria randien me sha watch ki me sha kwan alo dia cha kwanya la kwere kir me yadit la ramu jidit cha we cha gwalon ko cha wuch no but sure le kume kir me yadit ko dere Dr. Machar dere jalun activists ne we ka South Sudan o jin bi jor bi jeto bang jo me cha bowling rather than nobody will care about it chanki larbon wom na me media okay so let she activists tell mulut kana ka kume kir me yadit to right wala ken right is the same thing but ne de chal katiji Equatoria kenishi ka kere tamalo biketi ke bondien mi bikena so na me jaga ke me yadit ko betedi be lose ngwana nwere ko nweter mi chikana jeng mi kan le keji Equatoria man lugji Equatoria janan kan nwere kenene na gat ko kan la jaka mubuko okor jaka ka faga jaka ka unit state jaka ka jongle you know doko la ro ka jongle ke jaka ka penal kan go dial to kan tibgo tigatina kan ne to konti la ji Equatoria la de nyiken chaka wi alo ke jog mi shika we la wetin kan tin tonga mi binanu kan kwani ne tong awu ka role mi you know tell me la kana changa kel so kan kwala user so mi jira mangi kon lat ko so dan de ka no ji Equatoria yos ka ke shit ka toy yos ka ke lunga kir so look an wari ko kan nwari kan e kon la wi nyin kan mi kan ga jakrol nuare abiko nyin kan nuare so ngam de blame kan de blame ne ka pankin ngum jakan gad ken go baga nan kor ka gad ken kanere mo de dorin chi mati Equatoria de kan gang kwa ga use ka ku yune obiga nyin kan nuare so jo jikalat gwat me nyodo jen go shingu chi to of course a chang de ka Dr. Machar de kan lok ba de kan lok lora ba kan ga jogo no jaga ne kun jaka don wari ya nyin kan wari na kan wari teram si can agree ke according to them no work a core wala chikan core ku ka ku mi ke yadi ku support wala can support timo kwa ka nagare ke juban tema changa ke jengnet point duarien wa ga displace no mundian ka je keji mai ka mundian ji Uganda na mi don were ba ma je ne bun cha chi mai de de to the long so jo me men gore nywa ga ya ken one ne no bu kum so Sudan ba te kamal ba Dr. Machar ba je dil dego jen mo ka gat Uganda no ka juba ko ji Africa Union dio je de chupo wale no but ko ke jeno dio je chi chupan ko chi kala bu tin dio changa badak changa bangwan changa wel den changa wel kel de ka jen alo ni dio ko rodil re wi ke juba mo ke lel tong mi o dong de peace de je parliament la 2018 peace agreement na cha yara kim yadi jen do badan wi keneja no so ler link kon gate gwasa me bana tin kon tin lat ko ringa gwasa be
na bana ke le ne linke mello kon jok no dera update ko ne dialan kono don shi information ne to share in lot ke queen were je ko online please labaka disregard ko tin kon lat ken ke jakene loy dan ko bo pot no shi o te mo gwa mo gor kana de to ko kon shal ken were nuer content met kel ka jang shi o shade mat kel ka jang by the way dien mat ka jang but problem ne te nakane kun ne ti chane kun cha displace bokan gane ke chemical neken ke shang nuere ne refugee camp I don't think no there under ka support ke din chonkel yin mu bi chonkel ke kirma yadit amala konben wal dan shi malke ben den bu chong wala dan en bu chong ten but I can guarantee you that would a mem ku yen support when shi malke ben che benno ko be ngaje no teleram mo bi support teram bu chonkel use ya this time ko ngejen go biane ko ken bia ko influence no bian wina bia o nyono no wude me jeka daking ma char jeka kinga jeka so jen do bada na use yeka je mi chamal ke bani chinwer churen mat tel do mi beran be jele yoga jen go jang men yen be tong ye rar ban be yo woch dien tam mi chete ka mal mi chito la ya wo yene ko la ndore be la ni janken but during the time dana to war it in kete conflict in shuina be kule use ne ko la ndore you guys should work up telaram logie chen ye loksha logo ne ko ken but dorana nuare gore ye but mi sha kule ken loku yele la betray ne nuare ko ne chenga diak yak yerudun ga da manu kun na me a wrong thing chi mo gwa ku ne goro bi da manu kun bi ga liu ken bi lo do do she bi a win mon bi a je tiam na mo chele so jo me gore je no de nywa ye kel men jok damandan na ko DJ she men chala ye mandan ana damandan ko DJ gore lok no de yare we ke juba ke ngai konan go te dual pala information konan sharing ke social media no te mitu to ka je tel mitu to ka je point ngo de pola bad ja dual go je no de la mission mane ko chinere wan chi de long families fans mane diala konti la frenika tin ko ke manan le road de konan je no ko de jang pol point de no ngode te dual ngoda bashir mangai kono won ko is keeping fighting ko a fighter already mala ko la tere ke gwan jeng mandan en ci point moch ke ju ngai kono no ni siang point kon dia chicken pol shio entame nga ko mi jete ke to chene mele no o jin makan tam du kenaben lara gujin o dong shi gwama shedem men chopten but gor kono bana pal ka be kon loidan bana kamode kon rodan amin de kon pal ke kuyene kon ba kani diale content ke jwat chanchi ko DJ karwade enera mi mu dong chi pone chapol bane gore jen go gore ji ko dong de pal ke kuide de kon ko de jang de kon gul re wiki juba de ko social media ne de kon chi dio ji share live video ni share ke je ko dor toga tiang ne de kon rajen o te mi to ko kor chikana gwara online shine ka lonka control ban wode ke jogo no mupo je mi shikana mone ko ngai ne no kor jatin karwaje kane all the time so dar gwano wode yen check and yen alert ka kwide ko de jang jatin but doctor but dulwal believe dulwal amene mo chi point e pal den bokule jien ko ngai kon dial no te ka dialysis no wen nyok balim na ko dong de janang dulwal chi de ngai kon gwade dan chana to wan chana kala lonko dong de core DJ de janang dul wal winner ara tone cho to ko te ke gab chu to tin entam cha nyok muan ke je nyok ani kon la community kare wiki juba dia je chi contribution en to wan long che chu bane so de ne la ye tes load ban special me I can say that any load dan tet kel ko la je lan mu ga ki de mandan mi je am dong kan chụp các cô DJ để rồi cái social media đây này dia content thiệt cái để rồi cái này dia content lát cái contribution cái quy định có dân dong để dân năng very soon qua which joga me wala joga mi tele det me shall mention dong there odol wal so đây là một đây go rồi đây là there update no okay telo de long yene dia content shun kan online TV channel ka your support kun al post ya ka kon dial post kon mo pal point kon dial any happy Sunday ban le jegi yo kalere ko ken kon ban no gwaye ani biate kamal shirkamal kon lanwen and bye bye